Alright. Ake sifunde lana ke mholi, sifunde Malevi Leviticus chapter 18. Sibheke unumber 3 no 4. Sibheke no 5. Sizama ukuchaza ukuhlukanisa ngoba abantu bangaze badideke ukuthi uthini uzwane manje. Uzwane uthi abantu bakithi amadimoni. Yayibona? Abafile. And then uzwane ukhuluma ngedlozi uthi umuntu owalala ethuneni nedlozi abantu abayithula abahlukene. Uyabona? So ngifuna ukuchaza indaba yedlozi. Ngichaze nomuntu owalala ukuthi umuntu owalala uyini nedlozi liyini. Uyabona? Ngoba cishe sesikhulume kakhulu ngomuntu olele ethuneni ukuthi sikhuluma ngothandiweyo wethu. Uyabona? Uma uJosiya ebona lelatshe bathi abomuzi elalowo muntu kaNkuluNkulu umprofeti kaNkuluNkulu wayazi indaba zikaNkuluNkulu. Uyabona? Waprofeta ngalezi zinto zenza manje. Loyo muntu olele lapho ungamphazamisi. Uyabona ukuthi abakhulumi ngedlozi la. Bakhuluma ngomuntu lapho. Kuloyo umuntu loyo ungamphazamisi. Uyabona? Okay. Ingako nayo wathi miyekeleni. Amathambo akhe mawanganyakaziswa. Abagubhayo. Uyayithola into leyo. Mawanganyakaziswa amathambo akhe. Ngoba lona ngumuntu kaNkuluNkulu. Uyabona? Vele umuntu ngokaNkuluNkulu. Uyabona? Umuntu ngokaNkuluNkulu. When you read the book of Genesis chapter 2 verse 7, uNkulunkulu ubumba umuntu ngomhlabathi, uyambumba. Okusho ukuthi umuntu ungumsebenzi wezandla zikaNkuluNkulu. Uyabona? Umuntu umsebenzi wezandla zikaNkuluNkulu. Akasi umuntu abe umsebenzi wezandla zedlozi. Uyabona? So umuntu umsebenzi wezandla zikaNkuluNkulu. uNkulunkulu ungumoya nabamkhonza ngomoya. Okay. Ake sifunde lana ke. Ngifuna siqale si unpack la mholi ukuthi uNkulunkulu wathini kuqala kumaIsrayeli, because angeke siphikisane ngendaba yedlozi manje nabantu kanti uNkulunkulu vele idlozi walizonda ku-Old Testament wasemandulo azanke njalo alithatha lenze into engathi iyamjabulisa. Yebona? Okay, ake sifunde ke mona. Ithi yona Leviticus 18 chapter 18 verse 3 to 4 to 5. Okay. 3. Ningenzi njengemisebenzi yezwe laseGibhithe enahlala kulo. Ningenzi futhi njengemisebenzi yezwe laseKhanani enginisa kulo. Ningahambi ngemithetho yalo. Nenze izahlulelo zami. Nenze izahlulelo zami nigcine imithetho yami ukuba nihambe ngayo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. 5 last verse. Ngalokho anogcina izimiso zami nezahlulelo zami. Uma umuntu ezenza uyakuphila ngazo njengoJehova. Uma umuntu ezenza izahlulelo zami uyakuphila ngazo. Ayikho enye into ekufana aphile ngayo ngaphandle kwezahlulelo zikaNkulunkulu. Ukhuluma namaIsrayeli la. Ayikho enye into ekufana aphile ngayo. Okay, ningenze njengezwe laseGibhithe. EGibhithe babekhonza yonke into abayibonayo ngamehlo abo. uNkulunkulu wabo bebakholwa ukuthi labambona ngamehlo enyama. Uma kundlula nje inyoni zandiza iintethe zindiza uNkulunkulu eGibhithe bazikhonza iintethe. Amanzi bayawakhonza eGibhithe bebathi uNkulunkulu wabo amanzi. Yingakho uNkulunkulu wawajika amanzi ababovu igazi. Ngoba ezama ukubaprovela ukuthi no, yimi ngedwa uNkulunkulu akekho omunye ngaphandle kwami. Uyabona? So eGibhithe bebakhonza ngisho amaxoxo. Ya, amaxoxo bewakhonza wazowabulala uNkulunkulu. Iminenke beyikhonza. Uyabona?
bekhonza konke kuuNkulunkulu wabo wazwa kubulala uNkulunkulu wakwenzani kwanuka eGibhithe kwakoze ukuthi babuyele kuMoses khuluma nalo uNkulunkulu wakho uNkulunkulu aliqede iphuma yabona because unguNkulunkulu onamandla onke yithi uNkulunkulu wezimo zonke yes uJehoshaphat uyikhulumile lento encwadini yeziKronike 32 encwadini yeziKronike chapter 20 mawufunda u6 7 8 uthi wena uNkulunkulu onamandla onke esandleni sakho kunamandla negunya athi akekho ongamelana nawe so vele uNkulunkulu simbonile eGibhithe so yabakhuza ningazenzi lezi zinto nisibonile ke nina ngamehlo enyama physical yabona so nginikhuza ngazo athi uNkulunkulu nalapha eKhanana lana yakhona zikhona inengiso zakhona ndofika lapha nithola abantu abakhonza izithombe abantu abasahlabela bangasekho athi ningayenzi imithetho yabo athi gcinane zami imiso nginguJehova uNkulunkulu wenu ngolwami yayibona lento le so ngizama ukuchaza ngale ndaba kahle kahle ngiya kule ndaba ngichaza umoya kuqala ukuthi umoya onjani loyo uyabona lo uNkulunkulu akhuluma ngawo uzibalileke imiso izinto lana ezenziwe eKhanana kuyo lencwadi mawehlanayo wayana ku chapter 19 asesifunda chapter 19 kwaMalevi sizokhotha nje ngoba sifuna ukucacisa indaba yelona yedlozi nomuntu lana uNkulunkulu ukhothe wakhotha namadoda lalana wodwa nabafazi abalalana bodwa uyabona wathi kuyisinengiso wathi ombonayo makambulale nokumbulala into yakuphi leyo yasemthethweni ombonayo makambulale nombulala and then uma sesamkeliswe umusa uyafika kuRomans chapter 1 uNkulunkulu uthi ngabanikela ekuhuhekeni kwabo naseenkanukweni zabo ngoba baye kukwenza kwemvelo basho ngokukhanukelana bebodwa khuluma ngama gays and lesbians now bebodwa uma ekhuluma lento le uthi izinengiso lezi zinto zakuphi zalapho bayakhona eKhanana siyabona namanje kunabantu abalala nezinja kumanje nabantu abalala nezimbuzi kumanje uyabona athi uNkulunkulu kuyinengiso ukubhalile la ukubhale kungakafiki bangafika amaIsrayeli lapho bayakhona yabona uthi uNkulunkulu kuyinengiso konke lokho kukhona siyabona abantu ubaba ethathe unkosikazi nendodakazi yakhe eze nonkosikazi ekhaya yabona abenza amakhosikazi bobabili uthi uNkulunkulu kuyisinengiso lokho kuyi so sizama ukuhlaziya indaba yomoya because lento ingumoya engene emntwini yabona okay chapter 19 verse 31 okay Leviticus sizama ukuhlukanisa ngisho ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma kanje uyayibona lento le sikhuluma ngani verse 31 singabafundisi sizele ukuzokhuluma iqiniso likaNkulunkulu njengoba linjalo asikwazi ukumodifya ukuthi sithi hayi ngathi nje lento ngathi nje cha kodwa kufanele siyibeke injalo leyo nto leyo 31 Leviticus 19 verse 31 ningaphendukeli kwaba namadlozi nakubathakathi okay kwaba namadlozi nakubathakathi ngicabanga ukuthi emqondweni wakho nje as individual kukhona okuvukayo ukuthi kukhona kanti idlozi akusesiwuye lo wakitholele na uma sesekunabantu abazoba namadlozi okay singaqhubeka ningabafuni kuba ngingcoliswe yibo
nginguJehova uNkulunkulu wenu ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo okusho ukuthi labantu banomoya kodwa bona bayaphila emhlabeni esiphila nabo but banomoya and loyo moya loyo unjani loyo moya loyo according to le verse ningabafuni ukuba ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo unjani lo moya loyo lo ngcolisanayo mangabe umoya kaNkuluNkulu unjani lo ngcolisanayo ngoba uthi uNkulunkulu nginguNkulunkulu mina oningcwelisayo awungcolisi uyangcwelisa akangcolisi yangcwelisa so okusho ukuthi lona umoya ongcolile ongena emntwini ophilayo uyabona umoya wani loyo wedlozi okay liyini idlozi liwumoya ongcolile ongena emntwini ophilayo lo moya okwazi ukuthi usebenze uvuse abakithi abaphansi abangasekho abalele usebenze ngabo ukwazi ukuvusa laba bese baba ngabonkulunkulu bakho ophilayo wena umoya uyayibona lento le and then uke waquote mholi indaba kaSawule eya kumama onedlozi lo mama onedlozi wakhona yini ukuthi alethe uNkulunkulu kepha wenzani wavusa uSamuel ngoba vele lo moya ukwazi ukwenza lo msebenzi kepha awukwazi lo moya ukuhlala kumuntu osethuneni kepha ukwazi ukuhlala kuwe ophilayo bese ukwazi ukusebenza ngomuntu osethuneni uyayithola lento mholi kodwa mayivuka uSamuel ukhuluma indaba zikaNkulunkulu yebo nezinto azenzile kwani uSawule yes lo moya lo uyakwazi ukuvusa angithi uthe uJesu kunabaprofeti bamanga and then ningabalaleli kuba ngoba bakhuluma into eziqiniso kepha ikhambi bazonisa kwabanye abonkulunkulu njengawo lo moya lo ukwazi ukukhuluma into eziqiniso kepha ikhambi wena uzosindaphi awuthi lo moya khuleka kuJehova ophilayo kepha uthi lo moya hlabela abaphansi usho njalo lo moya you understand amholi so ngifuna ukuthi abantu ba understand ukuthi I'm not against inkolelo zabo but I'm speaking the word of God njengoba linjalo ukuthi uNkulunkulu uthini ngezwi kaNkulunkulu ngezwi lakhe ake siye ku chapter 20 sibheke u27 eLeviticus yes sixwayisa abantu bakithi sixwayisa abantu 20:27 Leviticus owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezulu kwabo emthethweni owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi okusho ukuthi idlozi lingena nanoma kubani owesilisa liyangena kuye owesifazane liyangena kuye and then bese lenzani liyamsebenzisa but emthethweni bekathi uNkulunkulu mababulawe why bebabulawa abantu abanjalo bebabulawelwa ukuthi lo moya ungandluli ungandi uma utholakala wena unalowo moya loyo bobulawa ufe nawe lowo moya yabona okay as encourage ukuthi abantu babulala abantu abanedlozi because uSawule ukwenzile lokho wona kuNkulunkulu ngoba imessage beyingezanga kanjalo kuSawule yabona ukuthi ababulale uthe uNkulunkulu nje ungathathi lutho yena wathatha okunonile okungasiza yena uthe uNkulunkulu ngoba selfish bulale nedi okudlelo bulala nje lelo zelelo bonke labo bantu labo babulala uyayibona into le so kodwa imayifika lapha uyakhetha manje akasalaleli izwi likaNkulunkulu yes yabona so u23 walo le verse uthani ukuhamba ngamasiko esizwe engisixoxa phambi kwenu ngokuba
benza zonke lezi zinto ngalokho nganengwa yibo anhambi ngamasiko waleso sizwe nezinto esithi thina ziwusiko lethu kanti zikusingcolisa siyazingcolisa uNkulunkulu uyanengeka ngazo uNkulunkulu uyanengeka ngazo uyabona uyanengeka ngazo eBhayibhelini sifunda ukuthi usiko lukaJesu kwakuukhuleka so ezithina sibizwa ngama Christians kufanele sibe nosiko olufana nolika baba wethu onguJesu Kristu usiko lwethu kufanele sililandele yile lokuphela alukho olunye usiko kufanele sililandele uNkulunkulu anibusise bazalwane hayi siyabonga mona siyabonga incazelo phakathi kwaba namadlozi nabathakathi kwangathi uNkulunkulu angasibusisa uNkulunkulu asenze kahle simamele izwi lenkosi ukuthi lithini singabheki ifiso zethu okanye ngekwemizwa yethu kodwa uNkulunkulu avule ingqondo zethu kuba konke sikumamelayo sikumamele ngendlebe kamoya ukuze sizokamukeliswa insindiso ukusindiswa kwethu ukusindiswa kwemiphefumulo okukhulu kunakho konke ukusindiswa kwemiphefumulo yabantu amen uthi noma umuntu efa kodwa efe ebe elazi iqiniso buya ngaye ukuthi uyalithatha noma wenze njani Jesus kungathi mhlambe haya ngizwanga mina iqiniso angitshelwanga ngalo kodwa bakhona abaholi abagcwele umhlaba wonke abalishumayelako izwi lenkosi makuphume kumuntu ukuthi uyalithatha noma uyaliyeka yini isinqumo sekuyi thatha isinqumo siyabonga amjalo ngivala nje mholi abantu ngathi singacikelela ekutheni sikholwe ekutheni kulukhona uvuko lwesibili yabona ya abantu ngathi singacikelela lapho nje ngicela ukuvala ngayo lencwadi lena kaJohane u5 sofunda u24 nje siye ku29 ngoba inhloso ukuthi abantu mase sibatshelile ngokuthi emathuneni kwenziwani mabangaqili lapho kepha masibatshele ukuthi abakholwe uvuko lwesibili ukuthi basazovuka abantu emathuneni yabona nathi nanoma sesifile uma selikhala iqilongo sizovuswa emathuneni sesivukela kuphi emsebenzini yethu emihle thina abakholwayo so celebrate nenkosi yethu enguJesu and then abafe bengafanga noJesu bawuvukela emahlazweni abo nokunenga so sifuna ukusho ukuthi umuntu akakhethe kusemanje asaphila asakwazi kuyimela futhi umuntu asakwazi ukuhamba ngenyawo zakhe zombili asakwazi ukubona asakwazi ukukhuluma ngoba ave kubhlungu kangaka ukuthi uNkulunkulu wethu simenze idustbin yokuthi amukela abantu abangasanamandla okusebenza umuntu osoyifelayo othe la senamandla khona wakhohlwa ukusebenzela inkosi so la seka khona sekhatha zovunyiswa inkosi ave kubhlungu kangakanani lokho simenza idustbin uNkulunkulu wethu uNkulunkulu yebo ushilo athi woza nazo njengoba usona kumanje usenamandla woza nazo yabona uzivume phambi kwakhe ake sifunde ke sizovala mholi u5 u25 24 to 29 okay encwadini ukulotshwa kwaJohane ngo5 u24 qinisile ngithi kini ozwa izwi lami akhole ngongithumileyo unokuphila ukuphakade akaye kwahlulelweni kepha usephumile kufeni wangena ukuphileni ubani loyo ozwa izwi ophilayo umuntu osaphila emhlabeni akusiyo umuntu osemathuneni singaqhubeka mholi qinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo bayakulizwa izwi lendodana kaNkuluNkulu abezwayo bayakuphila
bezwa izwi lani lendodana hayi lakho Cha. njengoba uyokhuluma emathuneni bezwe lendodana yomuntu ngoba vele umuntu owakhanda abantu uNkulunkulu yebo uyabona makathi asenze abantu ngazathi lento noJesu wayekhona kodwa engakabonakaliswa ngesicu senyama kepha wayekhona ku-creation ngoba kukhona i-creation ne-formation yomuntu uma umuntu ezodalwa kufana nokuthi uma uzokwakha indlu uqale udraw iplan yes le ndlu ibona ngamehlo enqondo oqala ukuthi seyimile inje inje mase seyakhiwe kuvela yona le ndlu leyo ungaqhubeka mholi u26 ngokuba njengalokhu uyise ngokuba njengalokhu uyise enokuphila ngokwakhe kanjalo uyiphile nendodana ibe nokuphila ngokwayo yes 27 uyiphile amandla okwahlulela ngokuba indodana yomuntu 28 ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayawulizwa izwi layo abenza ukulunga baphumele ekuvikeni kokuphila abenze ukubi ekuvikeni kokulahla why bezwa izwi layo ingoba uyiphila manje uNkulunkulu bezwa izwi londadana ngoba uyiphila manje seyithola musimo yebo moni njalo yeah uyiphila amandla so bazozwa izwi layo ngoba futhi nade time icilongo lekhala iyobe kuyindodana ningamangali 28 ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bonke abasemathuneni zangitho wonile nonganona bonke abasemathuneni akawulizwa izwi lendodana asikholweni nje kilokho ukuthi bayovuka ngelinye ilanga yebo abenze kahle sojakatula nabo njengamathole abenze okubi bavukele kulahlweni okusho ukuthi mangabe wena bowenza kahle lo wakini osethuneni bekenza kabi angeke nibonane nangosuku lokugcina isikhathi sokugcina ngoba yena uyovuka ayolahlwa wena uyovuka uyojakatula bakithi ngoba ulizwile izwi kukhona ukuvuka yes kwabafileyo kukhona ukuvuka kodwa kubalekile ukuthi wena vuka useselana ke ungalala ubuthongo usesela John 3:16 uyozokunika indlela yebo uNkulunkulu wathanda izwe ukuthandile nawo akathandanga isizwe ukuthanda noma ngathiwa uyisiphi isizwe ukuthandile ngokuthande izwe lonke wanikela ngendodana yayo ukuthi okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade kholwa indodana ukuze uzozuzela ukuphila okuphakade uNkulunkulu anibusise sathana ngatshontsha izwi likaNkulunkulu kini amen amen